Ini Tour du Rwanda ku nshuro ya 13. Ni Tour du Rwanda 2021. Wow! Umufaransa rero Igikundi cyaje! Amashi! iyo rero ni sprint Fernando Sanchez w'umunyakolombia barongeye baramusigiriye ariko arongeye abavuyemo arahagurutse. Iki kintu kiri bube hano nicyo nshaka kureba uburyo bari burangize muri iki kilometero cya nyuma muri za metero 500 zisigaye guhera kuri sitasiyo SP hariya kugira ngo aho umurongo urangirira. Iri ryo turarivuga live uko bimeze noneho nawe none nuko aratatse amabwita aho kuriho aho gusubijeho n'ibyo biri bugende bibaye ariko uriya Mufaransa nakubwiye ko ari neza y'ubwoko kubera experience ye kubera imbaraga ze kubera inararibonye ye muri rusange uwo bita Pierre Roland akaba ari umwe mu bagerageza kugenda bahaguruka basiga abandi ariko nabo bakamukura buhoro uyu nguyu rero yagize gutya general classification yatwaye bitanavuwe Anastia Leo muri 2015 atwara stage muri Giro Italia muri 2017 akaba yarakinisi Sante aho mu mwaka 2013 Tour de France uyu nguyu stage ebyiri yatwaye ya 2012 ndetse n'iya 2011 yatwayemo etape urumva umuntu turimo kutirinda nawe wamugane wari wabaye umuntu turimo kutirinda nawe Brian ntabwo yoroshye na gatoya. Yes, ndibuza yuko rero hasigaye ikilometero kimwe cyonyine ubwo ni metero 500 kugira ngo tugere kuri sitasiyo ya SP izindi 500 kuri SP tugera kuri finishing line. Ariko SP bayiteretse mu myanya wayibonye bayiteretse kuri finishing neza ugize n'ikibazo bakuhiramo ujya ku murongo ukawurenga. Reba n'ukuntu turi mu sprinter kuri finishing line urabona ko bahagaze azibone ku sprint kabisa ntabwo sprint na SP bakomeza Umufaransa rero igikundi cyaje amashi
Enrique kuva muri ari kumwe na Seth kuva muri Saka. Seti nawe umaze gutambuka umurongo. Aba bagabo tubona amazi aba yanyweye imineke yariwe biswi zakatanzwe ibi byose ariko kugira ngo bagere hano ntabwo byoroha. Umusore wa Team Rwanda Uyu ni Muhoza Enrique. Amashanyarazi kuri Muhoza Enrique kuri ijana na cumi na rimwe. Habimana Jean Eli Kugera. Samuel Mugisha nawe umaze kugera hano. Mugisha Team Rwanda. Nimero cumi na gatatu wa Saka akaba yitwa Nsengiyumva Shema. gutangira Ujura Team Rwanda. Uyu nawe ni Gahema Barnabas Ndendale. Ewe ndayifashe ko byaje domande ntabwo akazi bagasaba n'impano yo kwizana ukabihereza Abanyashingiro ba BNB abantu bakunda bibaza bagenda gutya aba bagabo mubona bigendera gutya ukagira ngo byananiwe nowe aba yakoze akazi agakorera mugenzi we kugira ngo atsinde kuko muri ekipe harimo abashinzwe gutsinda no gukinira abandi urabona nawe yarishimye avuga ati twakoze akazi ari mu kigo Total Energy unabaye wa mbere. ubu abantu ba Total Energy ndetse n'aba TPNB cyangwa Hotel baraza buhoro buhoro kuko bazi ko bagenzi babo bakomeza Iyi ni ikipe rero ya Five Generation Recycling. insanganyamatsiko yo kureba uko ihagaze dusubize cyane Fidel nawe ukeneye amanota yose ababi cyane kaba kabasize kumera barabuka kauza batagaje hariya kari kabasize tubone ho bakasize Izindi Tour du Rwanda makumyabiri makumyabiri na rimwe twibutsa yuko hashtag ari TD Rwanda makumyabiri makumyabiri na rimwe. Buri muntu wese ukora tweet wajya kuri Instagram wajya kuri Facebook ntibibagirwe gukoresha hashtag ya TD Rwanda 2021 tunongereho ya Rwanda 2025 kugira ngo dukomeze tugire amahirwe yo kwakira imikino y'isi izaba muri 2025. dusubiza cyane Asante Soja on the RBA